Nibyo mwaramutseho neza mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye nabasuje mbifurije kugubwa neza muri kuba ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio kuri micro ndi Bosco in Region Info aho tugiye kwara muri amakuru n'ibiganiro tugiye kwibanda kuri byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko ariko turareba ku makuru akomeye cyane ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni politike ikomeje kuba yahindura isura ndetse aho abenshi bemeza ko ari ibintu bishobora kuba mu by'ukuri byahindura urwego ku kigero kitigeze kibaho, ariko ngo ababikurikiranira hafi bakemeza ko ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane by'umwihariko kuri guverinoma y'u Rwanda, aho kugeza kuri ubu ngubu Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bibarurwa ko yamaze kubona amanota yayo yifuzaga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngo bishobora kongera igitutu gikomeye cyane iki gihugu cy'u Rwanda ndetse bikakigabanyiriza amajwi ku byo cyategerezaga hagati yacyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano yasinwe iberuka ku itariki 18 ndetse na 17 z'uku kwezi kwa gatatu 2026. Byatunguye benshi cyane mu kongera gusubiramo yuko igihugu cy'u Rwanda kigomba byanze bikunze gukura ingabo zacyo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyakoze mu makuru atugeraho binavuga ko muri izi nama zahuje abahagarariye ibihugu byombi ndetse byinshi mu byaganiro bikagirwa ibanga na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yasabwe kugira ibyo yubahiriza birimo nko guhagarika imikoranire na FDLR, ibyo Leta y'u Rwanda yagiye ishinja iki gihugu kenshi ariko kikabihakana. Ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi birafunguye kuri amakuru. Mbere yuko tubyinjiramo banzu kandi subscribe niba utarabikora ko wamaze kubikora sava. Ni iminota rero mikeya tugiye kuganira kuri izi ngingo dutangiye dukomozaho mu by'ukuri zikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane muri aka karere, dore ko bivuga ko ari nabyo bihatse by'umwihariko ibibazo biza ku muzo wa mbere by'intambara ikomeje kugenda iba mu by'ukuri. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo byemeranyije ingamba zo kugabanya umwuka mubi ndetse no kugarura amahoro, ariko hakaba hari ikibazo gikomeye cyane cyo kwibaza mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize ibihano ku Rwanda ndetse bamwe mu basirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cy'u Rwanda mu basirikare bakuru b'ingabo z'u Rwanda bagafatirwa ibihano, ariko icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoreye cyangwa se impamvu nyamukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zafatiwe mu Rwanda ndetse ibyo byabashije kugerwaho mu by'ukuri ku busabe bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kikaba kigihari. Ni imirwano n'ubundi ngira ngo ntabwo tubihisha, ni imirwano abarwanyi bayo 23 barimo barwana mu burasirazuba bwa Congo. Ibitero bikaba bikomeje umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye. Ibirwano ikaba ikomeje mu bice bigiye bitandukanye. Haribazwa rero igihe ishobora kuba kigiye gukurikiraho mu gihe ibihugu mu by'ukuri bivuga ko haba hariho kurenga ku byari byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bitekerezwa ko bishaka kugira ingaruka zikomeye cyane muri iki gihe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bakomeje gukoresha imbaraga z'umurengera mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa nk'igihugu kiri gukoresha imbaraga z'umurengera mu gushaka mu by'ukuri ko izina ryacyo cyangwa se mu by'ukuri bakongera kwisubiza ikuzo mu bikorwa bigiye bitandukanye bigenda biba. Ibi rero bikomeje kugenda byibazwaho ndetse abenshi bagafatira urugero ku ntambara iri guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel, abavuga ko kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari kugira mu by'ukuri imikino muri iyi minsi. Hakibazwa rero igishobora kuba cyaba mu gihe haba habayeho mu by'ukuri icyo kibazo. Chip Report iherutse gutangaza ko uruhande rw'u Rwanda rwagiranye ibiganiro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Leta ya Congo yaraganira na Patrick Boya nk'uko byagaragajwe mu byanditswe n'iki gitangazamakuru, ari nabyo bimwe mu byavuyemo tugiye kuba twagarukaho, ariko munyemere tuze no gukomoza ku ngaruka zikomeye cyane bishaka kugira mu gihe u Rwanda rutaba rwubahirije ibyo rusabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara ku muzo wa mbere mu by'ukuri rwari rwafatiwe ibihano. Dushatse rero twaba ari nabyo duheraho, hanyuma tukaza no gukubitira noneho ku byo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biyemeje mu makuru akomeje kugenda aza ahagaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Rero hagaragaye ibyo u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biyemeje nyuma yo kugirana ibiganiro
abayobozi bagiye batandukanye bahagarariye ibihugu byombi uko ari bibiri. Amakuru arambuye avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda rero bagize ibyo biyemeza. Iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bimaze iminsi mu bushyamirane ndetse no kutumvikana bituruka ku mitwe yitwaje intwaro irimo FDL na M23. Byageze rero kuri ubu ku bwumvikane ku ngamba zihuriweho. Izi akaba ari ingamba zigamije kugabanya amakimbirane no guteza imbere ituze mu burasirazuba bwa Kongo, aho akomeje kurangwa n'umutekano muke umaze igihe kirekire. Bimwe mu byagiye byifuzwa n'ibihugu birimo ibikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Nk'uko byatangajwe mu itangazo rihuriweho, impande zombi zemeye gushyira mu ibikorwa bifatika bigamije kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bwa buri gihugu. Ibi ngo bikaba bisobanuye ko buri ruhande rugomba kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cyabangamira imbibi z'ikindi gihugu cyangwa kikakivogera. Mu byemejwe harimo gahunda yo gukura ku buryo buteguwe ingabo z'u Rwanda zari mu bice bimwe byo ku butaka bwa Kongo. Iyi gahunda igamije kugabanya impungenge z'umutekano no kugarura icyizere hagati y'ibihugu byombi, dore ko kuba izo ngabo zaravugwaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bimwe mu byakomezaga guteza umwuka mubi. Ikindi cyemeranyijweho ni ugukuraho ingamba za gisirikare zari zarashyizweho mu rwego rwo kwirinda cyane cyane mu duce twagenwe mu burasirazuba bwa Kongo. Izi ngamba zishobora kuba zarashyizweho mu rwego rwo gukumira ibitero cyangwa guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, ariko impande zombi zemeje ko kuzivanaho bishobora gutuma haboneka ituze rirambye mu gihe izindi gahunda z'amahoro ziri gushyirwa mu bikorwa. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kongera imbaraga mu buryo bugaragara kandi bufite igihe ntarengwa mu guhangana n'umutwe wa FDLR umaze igihe ushinjwa guhungabanya umutekano w'akarere. Ibi bisobanuye ko leta ya Kongo igomba gufata ingamba zihuse kandi zifatika zo guca intege uwo mutwe mu rwego rwo gukemura imwe mu mpamvu zikunze gutera amakimbirane hagati y'impande zombi. Byongeye kandi impande zombi zashyize imbere kurinda abasivile nk'ihame rikomeye rigomba kubahirizwa muri izi gahunda zose. Ibi bivuze ko ibikorwa byose bya gisirikare cyangwa iby'umutekano bigomba gukorwa hubahirizwa uburenganzira bw'abaturage, hagamijwe kwirinda ko bagirirwa nabi cyangwa bakomeza guhura n'ingaruka z'intambara. Nubwo aya masezerano agaragaze intambwe nziza mu rwego rwa diplomasi, abasesenguzi bagaragaza ko ishyirwa mu bikorwa ryayo ari ryo rizagena niba koko azatanga umusaruro witezwe. Mu bihe byashize hari aho habayeho ubwumvikane nk'ubu, ariko ntibushyirwe mu bikorwa uko bwari bwitezwe, bigatuma umutekano ukomeza guhungabana. Bityo nubwo hari icyizere cy'uko umubano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ushobora gutera imbere, haracyari akazi gakomeye ko guhuza amagambo n'ibikorwa, cyane cyane ku birebana n'ibibera ku rugamba no mu baturage bakomeje kwibasirwa n'ingaruka z'amakimbirane. Amakuru atangira avuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byumvikanye ku ngamba zifatika zigamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington. Ibi rero bikaba byaratangajwe nyuma y'inama yabaye ku matariki ya 17 ndetse na 18 Werurwe 2026 mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo rusange ryashyizwe ahagaragara kuwa gatatu, ibihugu byombi bifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeje gahunda y'ibikorwa bihuriyeho igamije kugabanya umwuka mubi no guteza imbere ituze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri izo ngamba harimo kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bwa buri gihugu, gahunda yo gukura ingabo z'u Rwanda mu bice bimwe na bimwe, ndetse no gukuraho ingamba za gisirikare zari zarashyizweho mu rwego rwo kwirinda mu duce tumwe na tumwe mu burasirazuba bwa Kongo. Nanone kandi leta ya Kinshasa yemeye kongera imbaraga mu gihe gito giteganyijwe mu guhashya umutwe wa FDLR ushinjwa guhungabanya umutekano muri aka karere. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye neza izi ntambwe, ariko ishimangira ko hakenewe ko ibyo impande zemeranyijeho mu rwego rwa diplomasi bihuzwa n'ibikorwa bifatika bigaragara ku rugamba. Kinshasa yanashimiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhare rwayo no gushakira amahoro akarere, by'umwihariko nyuma y'ibihano Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bamwe bazo bashinjwa gufasha umutwe wa M23 uyu ukorera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Nubwo bimeze bityo ariko amakuru ava ku rugamba aracyateye impungenge. Umutwe wa M23 ukomeje kongera ingufu mu bice bitandukanye by'akarere ka Walikale,
Ku wa gatatu amakuru yizewe yemeza ko hari indi mitwe y'abarwanyi n'ibikoresho bya gisirikare byagejejwe mu gace ka Bukumbirwa. Ibi bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri haba hari gutegurwa indi mirwano ikomeye cyane ishobora kuba muri utu duce cyangwa se ibindi bitero. Ni agace rero ka Bukumbirwa kari ku mupaka uhuza grupuma ya Ikobo ndetse na Kisimba, aho abarwanyi baturutse mu duce turimo Iburesa na Rusumambu muri shoferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru ngo bongereye ibikoresho n'abarwanyi muri ibi bice. Ibyatumye abenshi bavuga ko iyubahirizwa ry'amasezerano n'ibyasinywe ku ruhande rw'umutwe wa 23 bishobora kuba bigiye kugorana cyane. Abasesenguzi ibibazo by'umutekano bavuga ko iyi myiteguro ishobora kuba igamije kugaba ibitero bishya ku ngabo za FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo cyane cyane mu duce twa Pinga ndetse no mu midugudu yaho bita Kairenge ndetse no bita Maruho. Mu gihe ibiganiro bya diplomasi bikomeje gutanga icyizere cy'amahoro, ibikorwa bya gisirikare ku rugamba bikomeje gutuma abaturage bagira impungenge z'aho ibintu bizerekeza mu minsi iri imbere, bigaragaza ko hakiri intera nini hagati y'ibyemezo bifatirwa mu nama n'ibibera ku butaka, aho bavuga ko hakenewe izindi ntambwe zishoboka zatuma mu by'ukuri bimwe mu biganirwaho mu biganiro bishyirwa mu bikorwa. Turibaza niki gishobora gukurikiraho ku ngabo z'u Rwanda. Abayobozi bazo bafatiwe ibihano na Amerika, ariko ukaba ubona ko icyabiteye kigikomeje, no kuvuga imirwano ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23, umutwe ushinjwa gufashwa n'u Rwanda kugeza uyu munsi. Iki kibazo kirimo ibintu bibiri bikomeye, ngo harimo ibihano bizafatiwe u Rwanda n'abayobozi barwo, nuko intambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje. Ngo iyo ibyo bintu byombi bibayeho icyarimwe, hari ibintu bishobora gukurikiraho ku nzego zitandukanye, yaba mu nzego za diplomasi, gisirikare ndetse n'ubukungu. Kugeza uyu munsi, icyambere n'ibimenyetso cyangwa ibirego byo gufasha M23 bikomeje kandi ntihagire impinduka igaragara ku rugamba. Amerika n'ibindi bihugu bikomeye bishobora kongera cyangwa gukaza ibihano. No kuvuga ko ibihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dushobora kubona ibindi bihano byiyongeraho mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego. Ibi bishobora kuba nko kongera umubare w'abayobozi bafatirwa ibihano, gufunga imitungo yabo iri mu mahanga, cyangwa gukumira ubufatanye bwa gisirikare n'ubukungu. Hari n'igihe bashobora gukoresha igitutu kinini mu nzego mpuzamahanga nka Loni. Ngo icya kabiri, ku rwego rwa diplomasi hashobora gukurikiraho ibiganiro bikaze kurushaho no gusabwa ibisobanuro. U Rwanda rushobora gusabwa kugaragaza mu buryo bufatika ko rutagifasha M23, urugero nko kwemera ubugenzuzi mpuzamahanga cyangwa gukuraho ingabo zarwo mu duce tuvugwamo amakimbirane. Nibidakorwa, ngo umubano warwo n'ibihugu bimwe ushobora kuzamo igitotsi. Icya gatatu, ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niba ibihano bidahagaritse imirwano, Kongo ishobora kongera imbaraga za gisirikare ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo nka Wazalendo cyangwa ubufasha mpuzamahanga. Ibi bishobora gutuma intambara irushaho gukara aho kugabanuka, cyane cyane mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi binatera impungenge, dore ko kugeza uyu munsi koko ibiganiro bigaragara ko bitatanze umusaruro, ariko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba byaragaragaye ko iri kongera ingufu kugeza uyu munsi mu mirwano, ndetse iri gushyira imbaraga zose zishoboka ku mirongo imbere ku rugamba. Nk'uko amakuru abigaragaza, bikaba bigaragaza ko ibitero bya drone byakajijwe ku butaka byarakajijwe, nk'aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahisemo guhitamo inzira y'urugamba kurusha kujya mu biganiro mu gihe abona ko bitari gutanga umusaruro. Icya gatatu, ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ibintu bidahagaritse imirwano, ngo Kongo ishobora kongera imbaraga za gisirikare. Icya kane, hari n'ingaruka z'imbere mu gihugu ku Rwanda. Nubwo akenshi ibihano byibasira abayobozi ku giti cyabo, bishobora kugira ingaruka ku bukungu n'isura y'igihugu ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane niba byiyongera cyangwa bikamara igihe kirekire. Ariko nanone hari indi nzira ishoboka, ngo ibihano bishobora gukoreshwa nk'igitutu cyo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Ngo niba impande zombi, no kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, zubahirije ibyo zemeye, nko guhagarika inkunga ku mitwe yitwaje intwaro no gukora ingabo mu bice bivugwa amakimbirane, bishobora kugabanya umwuka mubi no gutuma ibihano bigabanuka cyangwa bikavanwaho. Mu magambo make, niba imirwano ikomeje kandi ibirego bikomeza, ibihano bishobora kwiyongera ndetse no gukazwa. Igitutu cya diplomasi kikiyongera, imirwano ishobora kurushaho gukara ku rugamba. Ariko nanone bishobora gutuma impande zombi zihutisha gushaka umuti wa politike, niba zifashe icyo gitutu nko kuyobora nk'igishobora
kuba mu by'ukuri cyayobora mu kugeza ku mahoro impande zombi kugeza uyu munsi zikiri muri iyi mirwano. Imirwano rero irakomeje ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo, ndetse hakomeje kwibazwa byinshi mu bishobora gukorwa. Gusa reka tukiri ku by'ibihano ndetse bigenda bifatirwa igisirikare cy'u Rwanda RDF, reka tunyarukire Mozambique. Ni imwe muri kesi zimaze iminsi zivugwa, ariko zagiye zivugwa mu by'ukuri ku ruhande rw'u Rwanda, ku ruhande rw'Uburayi ndetse n'ibitangazamakuru bivuga ko ubutumwa bwakorerwa muri Mozambique bwahagaritswe. Ariko reka twumve perezida wa Mozambique yagize icyo avugwa kuri iri hagarikwa ry'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda, nk'uko amakuru ari kutugeraho abitangaza. Reka tubigarukeho. Ngo perezida wa Mozambique Daniel Francisco Chapo yagaragaje ko afite icyizere ko ingabo z'u Rwanda ngo zizakomeza ibikorwa byo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado iri mu majyaruguru y'igihugu cya Mozambique. Uyu perezida Daniel Francisco Chapo ngo yumva neza ko ingabo z'u Rwanda zigomba gukomeza gutanga umusanzu mu gihugu cye. Ingabo z'u Rwanda zikora muri Cabo Delgado zimaze igihe kirekire zihakorera, kuko kuva muri Nyakanga 2021 izi ngabo zari zihari. Mu myaka hafi 5 zihamaze ngo zabashije gusenya ibirindiro bihoraho by'umutwe w'iterabwoba witwa Ansar al-Sunni, zicyura abaturage bari barahunze. Ubucuruzi n'ibikorwa by'ishoramari birasubukurwa mu gihe byari byarahagaze kubera iyi mirwano. Amakuru atugeraho avuga yuko Bloomberg iherutse gutangaza ko ifite amakuru ko inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yatangwaga n'umuryango umwe bw'Uburayi muri ubu butumwa izarangira muri Gicurasi 2026, ngo kandi nta gahunda uyu muryango ufite wo kongera kuyitanga. Leta y'u Rwanda yateguje ko izakora ingabo muri Cabo Delgado mu gihe ibikorwa byazo bitabona inkunga y'igihe kirambye, no mu gihe zikomeje kunengwa no gufatirwa ibihano, aho kugira ngo ibyo zakoze bihabwe agaciro gakwiye. Ku itariki 18 Werurwe, perezida Chapo yatangaje ko byari biteganyijwe ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado buzarangira muri Gicurasi, no kuva mu kwezi kwa gatanu, ngo ariko bushobora kongererwa ubwo umuryango umwe bw'Uburayi ubwo gushyigikira ibikorwa byo kurwanya iterabwoba bwo buzarangira muri Kamena 2026 nk'uko bigaragazwa. Perezida Daniel Francisco Chapo yagaragaje ko icyo aha agaciro kurusha ibindi ari uko ubu butumwa bwombi bukomeje muri iki gihe, aho yagaragaje ko nta makuru afite yuko ubu butumwa buzahagarikwa nyuma y'Igicurasi ndetse na Kamena, kuko na ruhande bireba rurabimenyesha leta ya Mozambique. Yagize ati uko ubutumwa buba bumeze nuko bugira itangiriro ndetse n'iherezo, ibyo birasanzwe. Gusa kubera ko butararangira, dukomeje ibikorwa nk'uko ubwo butumwa bwombi bwateganyijwe hashingiwe ku gihe cyagenwe, mu gihe dutegereje igihe impande zombi zizagaragaza ko burangiye. Uyu mukuru w'igihugu yabwiye abanyamakuru ko byashoboka ko u Rwanda ndetse n'umuryango umwe by'Uburayi byakwanzura gukomeza ubutumwa. Ati izo mpande zombi nizanzura kuvugura ubutumwa, ubwo tuzabimenyesha inshuti zacu tubinyujije mu itangazamakuru, abantu bamenye uko byifashe. Perezida Daniel Francisco Chapo yagaragaje ko ariko ubu butumwa bwombi bunarangiye, yifuza ko leta ya Mozambique yakorana n'u Rwanda ndetse n'umuryango w'Uburayi kugira ngo bishake uburyo iki cyemezo kitasiga icyuho cy'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado. Uyu yasaga n'ahagaragaza ko mu gihe ingabo z'u Rwanda zishobora kuba zahagarika ubutumwa bwabo muri Cabo Delgado mu buryo butateguwe, uyu mutwe w'inyeshyamba wahoze ukora muri bice ushobora kongera kubyutsa umutwe. Tariki 17 Werurwe, umuvugizi wa komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi ushinzwe ibikorwa bya politiki n'umutekano bita Anuari El Anoni yatangaje ko iri kuganira na leta ya Mozambique ku buryo bwo gushyigikira ibikorwa byo kubungabunga amahoro muri Cabo Delgado binyuze mu zindi nzira. Uyu Anuari El Anoni yasobanuye ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique ibihugu byombi ari byo bizanzura niba buzakomeza, cyane ko ibikorwa bishingiye ku masezerano byagiranye mu 2021 biza birangiye. Kugeza uyu munsi hitezwe kumenyekana ikizaba mu kwezi kwa gatanu hagati muri aya masezerano ndetse n'igishobora gukomeza
ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Mu yandi makuru kandi murabizi ko perezida wa Congo Brazzaville wari usanzwe uriho aherutse kwegukana amatora y'umukuru w'igihugu muri mwaka 2026. Ubu rero perezida Paul Kagame yashimiye mugenzi we wa Repubulika ya Congo Denis Sassou Nguesso wongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu ku ntambwe yateye. Ubutumwa perezida Kagame yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje ko yifurije ishya n'ihirwe mugenzi wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso, aho yanakomeje kandi agaragaza ko u Rwanda rwishimira umubano n'imikoranire myiza ikomeje hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga hagati y'u Rwanda ndetse na Congo Brazzaville.